Shalom, selamat pagi Bapak Idang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalo hita rigapan siganu pari batah bani panurang sogot nerion pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sa naguri atas terima kasih isombah konduhur nami bamu Bapa. Bani ganu bagal ni pangidopimu na ijalohan nami ari lopus ari. Jana bani panurang sogoton mangelek hanami jana yondoskon hanami diri nami hubamu ase hama tongon homa Bapa napaikat kon hanai marrite khatamu ibagas gadupan lawan nami si gano pari ase marulih kanami bagas hatamuin marsangap ham tong ibagas gadupan pargulumiton nami marite gorenak muton Yesus Kristus Tuhan nami jalam rapah kontonggo nami. Amen. Papedang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam Mariana nabu isisihan nami marhitihon di channel YouTube on rigapan siganu pari bata bani panorang suguton hari Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022 ay matar surat bani buku Markus bindu 10 ayat 15 nama katahon sunon dopai nini mahu bani sidea laho mahanima husap duniaun ambilan kon hanima ma ambilan nama deer in bani sagala natinopa do perpuhon ni Tuhan Yesus humbani namade itugaskon atap isuruh Tuhan Yesus do susian in bani sada tugas na baru namar haonaan bani harajaon ni naimata aima laho mengambilan kon ambilan nama in bani sagala natinopa alani ay Bapa nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus pardiate hita anggo paima Tuhan Yesus mate tarsilang haganupan pangidangyon ni Tuhan Yesus tertutup jana lang perlu ipublikasihon atape lang perlu tarsar ubadi hagadup dunia bahkan susian ni Tuhan Yesus pe saga memberitahon pasal ambilan nama in maningon do HP ni tene pitah ibagas atape pitah dopak halak jauh ditumang tapi dop kosi parpuhon ni Tuhan Yesus sumbay na mate ambilan nama in maningon do das ubani sab dunia on jana maningon das ubani sagala natinopa ay maase pardete hita laho mahani mahusap dunia on na perlu bisa hali ya rusi hita humbani hataon tugas di susian ay maningon do hapeni laho sidia laho na mararti doai Bapa inang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ahanadop ididah sidea ahanadop yahapkon sidea ahanadop idaihon sidea sadokahon sunai mamatinni langboy aitene pitah untuk diri ni tumang tapi maningon bikat dosi dia anggo boy sobuton tak maningon keluar dosi dia hun rumah ni maningon keluar dosi dia hun hutani maningon keluar dosi dia humbani zona nyaman nah sonai mahomani hita Bapa inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus izin ijalo hita ambilan nama dear hatani ne bata nagabe haguluhan bata lang sukup aitene atape lang boy aitene pitah gabe konsumsi pribadi ta tapi maningon keluar do hita humbani zona nyamanta jana maningon saksi honon tado ai hubani sab dunia on boy adong dua pangurusyon ta na parlobe aima dunia dalam arti on ma yanan ta tadi na mararti duai ija adong jolma ija adong nalak na manggulu maningon barita honon do hataon atape ambilan nama diar on hubani
sab dunia on ijape adong hagoluhan. Nah, napaduahon sab dunia on aima maningon doho mani ambilan konon ambilan nama diar on hubani sab dunion artini aima haganupan pargoluhanta maningon dasdo ambilan nama diar hubani dunia ni halak na lansia maningon dasdo ambilan nama diar hubani dunia ni halak na difabel maningon dasdo ambilan nama diar hubani dunia ni halak na ibagas tutupan maningon dasdo ambilan nama diar in hubani haganupan halak tanpa terkecuali sonai age nalape mananda naibata. Jadi maningon duha peni ididah kita bahasa laho husap dunia on sedo rosuh ni jolma ase pardiate hita bapainang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus porini adong pe badan-badan misi atau pe badan-badan penginjilan ibagas na laho membaritahon atau pe laho mengambilan kon ambilan nama diar husap dunia on maningon ididah kita ai sedo rosuh ni badan penginjilan atau pe badan misi ai tapi ai ma parsuruh ni Tuhan Yesus na tu maningon sonaido ididah kita maningon doha peni ibagas pemahaman pakon pangarusionta lau sab dunia on mengambilan kon ambilan nama dia ai ma parentah ni Tuhan Yesus ase sangga sir hita iberi hita dirita gabe si pardihut kita marpartisipasi hita lau sab dunia on mengambilan kon ambilan nama dia na ihorcahon hita sasitong ni aima mandalan kon makorcahon persuruh ni Tuhan Yesus hubata artini aima ni idah kita tugas ai sedo tugas na borat tapi tugas na sangap do ai porini petongon bagal tantangan ni porini petongon boy do ai gabe patubuhkon hamarsikon ibagas parguluhanta tapi halani parsuruh ni Tuhan Yesus do lau husap dunia on mengambilan kon ambilan nama diar maningon do hapeni ihorjahon hita janah ididah kita ai ibakuhon hita gabe horja nasangap napadua kon bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ambilan kon hanima ma ambilan nama dia anggo isobut ma ambilan nama dia totu ibagas uhurta ibagas pikiranta ambilan nama dia ai ma pasal nama dia tongon tapi maningon pakai hita anggo isobut ma mengambilan kon ambilan nama dia sedo berarti na iambilan kon na ipadas kita ai ma laho pasonang-sonang kon uhur tumang atape boy hato ahononta na ipadas kita ai ma hiburan tumang lang tetapi anggo isobut ambilan nama dia ai ma ambilan nama risi atape memberitakan pasal pargoluhan ni Tuhan Yesus apa haganupan ajaran ni pasal parmate ni Tuhan Yesus makop-kop dunia on apa pasal parpuhon ni Tuhan Yesus nadop mataluhon kuasa ni dosa ase gabe manggolu janah maluah kita jadi natuluon maningon dasdo hubani haganupan natinopa artini ai pargoluhan ni Tuhan Yesus apa ajaran ni parmate ni Tuhan Yesus nadop makop-kop dunia on apa parpuhoon ni humbani namate maningon aido na tetap gabe inti pangajaran atau penagabe inti ambilan nama diarin maningon dayhonon ni haganupan jolmado maningon tangaron ni haganupan natinopado pasal pargoluhan ni Tuhan Yesus apa ajaran ni
pasal parmate ni Tuhan Yesus makop-kop dunia on, pakon pasal parpuhon ni Tuhan Yesus mataluhon hamatian, bahasa iya dotongon Tuhan ni namang golu apa Tuhan ni nadop mate. Artini ay sadalan do Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus husap dunia on apa hubani sagala natinoppa. Artini ay ang guboy sobuton ta ambilan na madiarin na parlobe sahali maninbo ida kita maningon do hapeni gabe tugas estapet. Artini ay langboy pitah bani halak-halak tertentu tumang ambilan na madiarin maningon das do hubani haganupan natinopa. Jadi lang sukup pita susian na 10 sada halak aihinan, lang sukup pitah na 70 halak aihinan, tapi haganupan hita nadomma ihopkop Tuhan Yesus, nadomma itobus Tuhan Yesus, nadomma isasap Tuhan Yesus dosani, maningon do gabe si parbagian, gabe si pardihut, laho mengambilan kon ambilan nama diarin, hubani haganupan natinopa. Jana napadua kon use mengambilan kon ambilan nama diar hubani sagala natinopa. Maningon do ididah kita. Bahasa ambilan nama diarin sedo hapeni untuk kalangan sendiri. Artini ay maningon do pataridahkon gulu hakaristenonta sedo gulu eksklusivitas. Artini gulu na tertutup untuk kalangan sendiri. Tapi gulu ni halak Kristen aima songon papan reklame. Artini ay papan reklame isi piboy mampasa bani haganupan natinopa. Ase sonai mahumani ambilan nama diarin maningon boy do basaon ni haganupan natinopain humbani parguluhan ni halak na porsaya maningon do daputan haganupan natinopain ambilan nama diar marhitehon ni parguluhan ni halak na porsaya. Ay maase Bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bani panorang sogoton maningon do hapeni takas ijolom hita ibagas apa pikiranta bahasa hajongjongan i dunia on lang pitah lao maparayak sura-sura pribadita lang pitah laho maparayak parguluhan atape na parluhon hita ibagas guluh ta sigano pari tapi lebih kunjai maningon do hapeni marhitekon ni parguluhanta iparayak kita mahomani sura-sura ni nebata aima maningon dasdo ambilan nama diarin husap tanoon jana maningon dasdo ambilan nama diarin hubani sagala natinopa jana ham au hita halak Kristen aima si pardihut atape na maningon gabe si namar partisipasi ibagas harajaw ni nebata laho pararatkon ambilan nama diarin. Amen. Martonggo mahita. Ajari hamhanami Bapa. Aselambin mangida bahasa ibagas hatamuin. Ijay do tongon tardilo hanami. Jana isuruh kam ase gabe si parbagianan laho pararatkon hatamuin tarlobih ma laho pararatkon pasal hidup nihur apa holong niatemu natar sulurin ase ajari hamana marhite tondemu nama pasingin homa tetap ibagas malas niuhur mangguluk ibagas hatamu jana ididah kanami hajongjongan nami aima selaku juak-juakmu na tetap sir-sir laho membaritahon ambilan nama dirin usap tanoon apa hubani haganup natinopa. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni nebata Bapa
Apa parsoran ni tondoy na pasing ma, na makasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mabata ganupan, Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat akhir pekan mau bata haganupan. Jana selamat menikmati kebersamaan rapakon keluarga ma bata haganupan. Shalom.